Product Pini Jasumet Media Personal Tumha Kardom People Jirlo Pendang Tum Forum Doana member Tumhan Sabe Akiro People Piglo Tong Sikot Pen Labang Somai Press Media Mother Press Conference Tum Kihanan Ko Alam Hila Pohelo Nelto Wajir Include Pen Kachisik Dam Pada Forum Hin Pen 27 Ani Mate Inquiry Troxy Ani Itum sit-in demonstration mate rally pape do ponji posi itum hapon lo ta so pen a joksi itum poster pen same pache thang lo ta pen media through pen da pache thang lo ta pen itum methang main power pen same itum adim dam si itum pache thang lo bo same no itum thek thulong lo pen up paten ko roxia ne bangke la bang so rally mate sit-in demonstration bangke itum bipon pedat po athi itum chini lo pen arjulong lo Aprang pen itum langledet lapen chini ne masih dak school exams pen college exams matric exams to polam chini ne masih non itum arju thulong lo matric exam same non sulibom lapen school exam tame non sulibom lapen college higher secondary dubom polam masih itum putot alang tumpan kematha tumpen lapen student tumpan parents tumpan lapen administration tumpan kematha si penap abangke itum labang so kebatik tang rally abang ke pedo dedet po bangsi itum non media atru hoi pen pachini ya pangsi itum non wangik lo pache tang pon dia pangsi lapen labang so rally la ke itum ke postpone chot la ke itum putot pedo tuji la sidon dak ni itum forum members do an la dak ASDC pen jenglok APHLC pen jenglok FRONT KARAA KSA lapen youth wing SCC Lapen itum APHLC Women Central Committee, lapen WKSA, Rongasar, Kabi Rongasar. Doana tu ben itum dak cingwai cingsai si, cingki jetang si. Laga dogo weke mea kama hot, itum putot, tarik clear bangle, itum labang so adharna, itum bontu lonang po bangsi, itum ceparai lo. Labang so ceparai lam, lapen labang so lam, nang itum aphan pachini, lapen rada pang pachini bangsi, labang so me nang tumantum pa iglo. Kasi non itu mah John Conner dolan alam di pensi aku foto lam tayu dame pacini foto ana lam pensi itu tongsilu kan tuan pacini atau training pacini kan tu lalo itu aja reading pen rally ke pada 27 Februari pada ifas itu arni hot itu lo mon tamri metric exam lahai ke du kok pen aja student atau parent atau society ka ese whole kadu laso kelang tam pen aja si itu ngasar ni abang padu penabang padu gedet po tadi tinggal ada coksian dike lasi tadi li mars asi klosi nitum uthot asar rally la sokapa devan tum tiwa cerai poniglo lasi abang so program na pa kiti tondia pan district team consensus team la pen branch team pen tame akorte je bali to leader son tame la non rada tuan pa to ivan la sisik tidak la kadu ke claim kabori pun tanda tuan pa chidi kan lalo tadi please uthot la dak so program long nang to ne pan ala tuan la na to media trade sip to ban kadini pondiglo asi ala to sani adu ka vita minang si to ne pan si itu orang hin pen uthot sudi pun so really dong bakon bakar mu si to hi pan nili to bangke la take पांच बार ना दोजी को बगल तो हॉट के हॉट आमी के है उस पे सब इसा रैली बुसी तो पूरा मिलो दाबांग के काय बैंगलोंग का वेस्ट का बैंगलोंग कालोंग तीन पे तमिल नाम पे तोनी फांले तो कमला तमिल का मा खरु की फोबा सुबा पे तोनी फांसी तो मा था पनी एपी को किसी के अंदर ऑटोबास से लो थाई लो लबते ए ऑटोबास से सुबा के लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड लो का बैंगलोंग सेल सा फंडे 240 आर्टिकल इंप्लीमेंट नहीं पड़े वके council tamidon session by both district long tami session lang ke doi ba tamidon dubom lo lasi hala solo tamela tu ka parai pon the council long tami session long parai pon the ha sela demand pansi tu memorandum lapen ke central government tamela so memorandum pansi tu district pon pura lo ma si pari de pura lo ke kumisa ba tu padoi bek ko lapen ke dak council fantami tum pachidi koi pola resolution malai kapat den pon depan district hini do autonomous district hini do Karbiang Potentials la district hini autonomous council long same hempre ka puta
pada artikel 244A labang so constitution long ketok dak alang tum separasi labang solo alang tum dak Assam government pada pinang po lapen central government pada pinang po bangsi di tu mahin pen non labang so dharna bang padu tasi alang tum cepapas te lo pote nil tu mahin bangke kachesongji chenglo non methang government pen kachesong po state government kachesong po lapen central government kachesong po so kachesong a series non ke first kachesong lo po sini tu mahin pen same mathalo lapen ke klem chenglo lage methang local self government apasi agency autonomous state alama puthak nang tum sa bill chepa pass ponangji session along pelabang solo bang tang tum state government apen central government apanta pressurize hi tok nangi je autonomous state ke hangke ho article 244A bang ke constitution long dobe kala mapot ivek nangi pu alang tum ahin pen same pressurize hi parmasi agency achesong nil tum forum atu mahin pen bangke autonomous council ini pansi itu mangso pin pura lo bangke piko ang muka ceceng kami kau na port si ceceng kau nil tu ngapati ke baji kepensi pati konti na pen itu cijengje armu bangke itu belong wele dim sidoji ada se itu tot sarsi ada itu peaceful demonstration doji out pe hot lam thang po out pe na hot itu lason se bane slogan hang po tapi na hot pe na hot itu kachesong alun hai hui same itu doji tapi na hot bangke kachesong ake kan pen same labong so program pe do bot ko tapi baji ke pen mangse itu ceng ponik po kau tak kau na taman lah nanti tu masuk bitung konta phone bak any gata hai po pen silam pani set pen ningi bom the autonomous council ini tum jong si nil tu panang ki kedet lo nang pipe det apa chi det po den tum apor point to end chat tahai po bangtan itu pen kaniye pondo pangejisi pondo